bino byuma by'abazungu ntitubyizera buri gihe imbere y'uko umunyafurika akoresha iki cyuma mikuru ni magatura yuko babikoze neza. Hanyuma rero ni ukuri birabereye, ni formidable. Ubundi yamubwiye ati ibintu ni formidable, ati none formidable bisigurira ati foro ndakizi ni ikintu kiri strong, ariko midable ntacyo ndamenya, ariko bisigura wonderful. Ni byiza cyane. Hanyuma mwese muraberewe, ikindi nacyo hindukira ubwire mugenzi wawe turaberewe. Ndaberewe. Ndaberewe. Ni byiza cyane, ariko rero bamwe nabonye baguma barabanye. Murakoze, nanjye ndaberewe. Murakoze. Hanyuma rero umupasitori yabwiye abari mu rushengero ati bwira mugenzi wawe ati uri mwiza kubera wari mu gashusho k'Imana. Undi muntu aramuraba mugenzi we, upasitori ngo bimwibwirire ngo nicyo shashi cyangwa igikorera mu isengero. Rero urabona bonye yaraba mugenzi we kuvuga turaberewe bikamugora. Hanyuma rero tukiri kuri ibyo nasaba biranezereye. Urabona kugera aho umubyeyi aronka agaseke aba yakoze ibintu bikomeye. Nk'akarero urazi kurera umwana ingene bigora. Iyo ageze mu bigero rero nk'abasore batanguye kuza baraza hoho agahebura. Umukobwa umwe ntabivuga bya byuma umukobwa umwe rero yarafite umuhungu bari bakundanye baja rero aza kumuraba. Ahashitse acabona se we nihari, wa muhungu acaritanga mu manyama uhewe uje ngo kuntira ngo cya gitabo bita ngo speak in English my dad will not understand. Ajavuga ngo muri cyo nanje kugusaba ngo kubera ngo cya kindi ngo wete ni w'imiti cyo narakivuze. Ajavuga tuje wari bitero kugura kimwe ngo let's meet under the tree. Hanyuma rero sawa barabara tibana banje murakunda gusoma ibitabo, ariko nandi igitabo cyitwa I understood everything you said. Nicyo nariko ndasoma. Mubera mashino. Nawe nyareo abatavuga ikirundi nabo baturara. Ndafise n'akajoke k'icyongereza natanguye kukimenya. Hanyuma rero in Burundi, guys, for those who come from other communities, we have a culture of answering a question with another question. For example, you might ask me, are you hungry? And I might go like, do you want to give me some food? With excitement, of course, because I'm going to eat. And for example, imagine a handsome Australian immigration officer having an interview with a beautiful Burundian lady. The interview will be like, what is your name? And she will be like, do you really want to know my name? Oh yes, I'm trying to fill in your application form. Okay, my name is Therese. Okay, Therese, are you married? Is that a proposal? With excitement, she was like, yes. Okay, Therese, I heard you said yes, so what's your husband's name? I said yes to the proposal. Of course, I'm not married, but I'm married. I was saying about the person in the story. Anyways, ako karagaciye bo kugira n'abatavuga ikirundi tubona amenyo yabo. Hanyuma rero uko biri kose iyi nkuru sinjya kuyitera ubu kugira for no reason. Nukugira n'umukwaseke turabe kamenya kwiye. Mugabo nawe badakwiye ubu byaheze agaseke yakakiriye biramuramba. Kubera hariho uyundi mugabo yabwiye umukobwa wa turaza n'uwo mukwe uri kuravuga agenda murara. Mari aricara mu isomo. Hanyuma akuma mura
wamura haciye umwanya araseka aravye ubwa bundi ngo wa muhungu n'ibihanga aca yakura umukobwa uca ngahunda kubwira aca mubwira ushaka kuvuge cyane ngo niyumva kandi ntanavuga hanyuma rero ibyo ababyeyi twabashimira ko bativanze muri bizinesi y'abana babo bakabareka ibyo bumvikanye bo bakibanira. Hanyuma rero bijya kugeraho umubyeyi aronka igiseke no musabaze hano gatonya amabere ibyubahiro byanyu karibu. Sagambe warakuze witonda ntiwakuze wishima bose barakuyaga gutamba biza nk'ubwa gatandatu. Rero uyu mubyeyi kwere araberewe muvugishe ukuri. Ni byiza cyane kandi aha nta ruswa mvugishije ubyo mbonye kubera ibanga nicyo nibagiwe. Hanyuma rero nagira mvuge kuba yarose kajya gaseke nanjye sije novaho ntagize icyo mvuga. Nyina umubyeyi nakabura ntikaboneke kibibatse nk'izuba riserutse uzurinda ushengera atawugututse kuko wamuturagiza Imana uko ubyutse. Udusosera gusumba umutsamu udukomeza gusumba n'abari mu mutsima. Ni wowe nyaga mutima w'urugo uri kiremesha mu muryango kuko byanze kuva no mu ntanga. Urakabura ntikaboneke kubo wibarutse uri umwe kuri benshi ku isi ariko abagwasumbira isinzi ry'abari kuri iyi si. Gira aho uba wubawe ubengerane nk'ikirengarenga kandi ntiwite ku bagutwenga kuko ubuze icyatukinya yaba avuga ngo arabyo bicebe byayo akiyibariza ko aribwo bwiza nyabwo bwayo. Mukenyezi nkundira ngo yagize n'abari kure bazi ibyo mvuga si ugushikuza kuko nawe utazi ko ibyo ukora ari byiza. Imana ntiyakunze ko witwa umunyafurikakazi yashimye ko witwa umunyafurika. Igifaransa kirahera ntiyashimye ko witwa umunyafurika yashimye ko witwa umunyafurikakazi kuko wavukanye akazi. Niyo uvutse uri umunyafurika niyo uvutse uri umuzungu umuzungukazi waba n'umuhinde ukaba umuhindekazi waba n'umwarabu ukaba umwarabukazi kuko twese ku isi tuzi kuri umukozi. Ibyo mvuga sinariye ruswa ibyo ntibyarimo mu byo nari kuvuga. Gira uwawe wegerane nk'ikirengarenga. Ikindi nacyo wibuke ko imbuto y'umugisha yamuka ku giti cy'umuruho. Uraruha ngo tuvuke hari naho hasize ubuzima ariko aho uri hose duhoza ku mutima. Iyo tubaye abana babi turi abawe twababeza ngo turabatawe ariko ntibigira burengagiza ko turi abawe kuko uzi neza ko turi ingabire wahawe. Urarira ngo duseke urabura ngo turonke uraburara ngo duhaze shonyanga shogomanga ushike kurusha imwe na bose kuko uko biri kose nturi umukenyezi gusa uri umubyeyi uri umurezi uri umubanyi uri umuvukanyi uri umwamikazi w'abakunzi n'abakunzi n'ababose kandi igisumba kuruta byose urakabura ntikaboneke ku bigeme bawe. Imana iguhezagiye. Igengeza rero adatanga umukobwa wiwe yamwemera abona jewe ndaza kugaruka mu nyuma ndaba umukwe kakwija amenyo.